Ntate Thuso ntate wa ka o hlokatse ka 2019 ho fitlela ona jwale ha re so fumane tjhelete o na sebetsa fapheng le leng la mmuso re tlaitse diforomo kaofela tse neng di hlokeha ra tlatsa ra qeta jwale itse re lokela ho fumana se re lokelang ho se fumana ke re bolellwa hore mo mamedi o imamele ntwe mamele ka re bolellwa hore ho na le kgarebe ya ntate wa rona le yona e kentse tletlebo mono e kopa tjhelete ke kgarebe ntate o hlokaetse ona a sebeletsa government ngwana a letsiri mamele rona mathata a re ban le ona ntwena ke tlo re mo mamedi ya ntetsetse mona mohlomona le mo mamedi le yena a kileng a kopana le bothata bona a ke a ntshwara ntetsetsa bula o mamele mo mamedi ntate o hlokaetse 2019 modimo wa mohopolo bana ba batla tjhelete ha ba se ba etile o tlatsa difomo ho hlaha kgarebe e re ene e utlwana le ntate hao kgarebe le yona se bile e lahlela hore e re le nna ke fumane ho itseng mono hai ya batluwa taba ena ntate re phela ha boima tjhelete kagiso tjhelete ya isotswe 2019 2020 2021 2022 a isotswe mme wa ntate ona a ba a hlokahala kore setswala ntate ona a hlokaetseng tjhelete ya isotswe ntate Thuso re sa tseba re etsa jwang re iswa kwana le kwana re kgathetse Motaung se re ile re tshaba le ho botsa le ka tshaba ho botsa ka tjhelete ntate lona tshwantse le botse ka tjhelete ntate lona kgarebe e lahletse wena o dutse mona ho hlaha motho mane o re o lo lata tjhelete tsa monna kgarebe ke ena ya lahlela bana ba setse ba le bang ona jwale ke dikgutsa tjhelete ya ntate bona e dutse ho na le outsitseng nna ke ne ke matha le ntate wa lona jwale hona monateng ono di-casteteng tseno kaofela le nna ke tlameha hore ke tle ke fumane hobane ho na le seo a o bhuti le yena a ileng a se fumana jwale le nna mono ya ema tjhelete bontate kore ntwene re buang ke ntho e bohlokwa haholo ona le motho mong kagiso tla ratana le yena a tswa re banana ba bang ha banana kwa ba pala kagiso kagiso ona le banana ba sena nna kwa ba pala ba tsebang hore ba tletseng lefatsheng mona ba sena nna kwa ba pala lona leromane le o tla le patalla o so le ka lebitleng bhuti o shwele o le ka lebitleng mmeno a thotse a tila itseng ke o lomme leleme o tla le loma hantle ka tlasa lebitla ngwanana a ilo emisa tjhelete mane ya mme wa hao a ilo emisa tjhelete mane ya bana ba hao a ra le romandino a re le romandino a re le nna nkile ka lola dilakane a re kile ka re ho lola dilakane tsa kagi mono ka re go aina ka di etsa di be motshetse gore morao tjena go tlamea hore motho o shebe dintho ka lihlo le leng le matla haholo 2019 tjhelete ha isotswe ba qetile o tlatsa diforomo empa ona le motho ya lahletse mo mamedi ke lokela hore ke tle ke shebe taba ya bana bana ona le motho ke tla mo letsetsa ke mmotso rona bana ba ka thuswa jwang hobane ke mona bana ba sokola ha bana tjhelete ke tla enka ka sefuba ho tloha hona jwale go ya pele mme bile ke tla ba fa le matsatsi hore ke kopa ka matsatsi a itseng ba be ba qetile bothata ba bana bana now teng a kileng a ba le bothata bo 089 1102 hona le moshimane mong e kileng ka mo thusa le yena ntatwa yona sebetsa governmenteng
le ona teng mo ile a tla ausi eno a tla kore moshimane ona a sa tsebo rena o etsa jwang o ile a tla lenanong lona lena empa gobane motho wa rapela ka lehlonono o ile a ifumana thuso mo mamedi na ntho tse tsewa di tseba wena ntate na ntho tse tsewa di tseba na ntho tse tsewa di tseba gore phuphuletsi kopanya le phuphuletsi ke phuphuletsi kopanya le tšhelete phuphuletsi kopanya le phuphuletsi ke phuphuletsi le ha o so ile o le lebitleng e o tla tlameha gore tsatsi leng fumane gore jwale e emisa dintho tshwantse o patale phuphuletsi gobane phuphuletsi ke phula phuphu pa kgathali phuphuletsi robali tšhelete claimiki wa nkutla ngwana letsiri ola ma-TK mametse Lesedi FM mo mamedie dumela nna le bo bona bothata bo ye ka ithulela mo mamedi moyeng wa Lesedi FM khotso hi ke Lesedi dumela ke Thuso Motaung ya o dumedisang ha le wa ke a phela ngwaneso o teng fela go gona batho ba bontate re be le boikarabello dinthong tsa gona mosebetsing gobane ke dumela gore ga o tlatse bo difomo tsa bo di-UIF le di-pension fund go fiwa tsona go tshwanneng e tlo gore na o batla go kenya mang ga e ba o kenya ngwana wa gago kapo molekano wa gago kapo montswadi wa gago kenya ene ene mme ke dumela ga e tlametse be le kunutu go wena o le mong go tlametse be le o ga nneng wa di nka le tsona dikhopi tse mo lo di fa lelapa la gago mohlang ka tsamaya le tsamaye le lo claima ditšhelete maditafela na a ka batla ka lehlakore ba ska ba mo dumella ke a leboa ke TV tsona he monna ne o na ntse entse jwalo yena di thusa ona di entse yona ntho buang ka yona motho na di entse ha tlatswa ha lotswa dintho kaofela itse bekeng e o tlamea gore ho tswe mashoko mashiqishiqi ya kena nthwane se hata hanyane hili tsama hodimo ntate ya re ke nna eno nkile ka tsama le bra mqepeqepe bontate a re galelela ka tlwelle botoutu bono no go ba jole re kenyalla malapa a bona mathateng jwale ke a leboa tlhe thusa ka leboa ngwana mme motho mo kila re tswekere ha o utswa monate wa yona kore a ke tsebe rona kapa na utswa tswekere a le monyane na ka khiso le mamele ha o bua tloela ho ya koma ditswekere mo di sa kongweng o Lesedi FM e re ke nke mo mamedi mo ntate o buile ntho engwe ya bohlokwa mpe hona jwale o fane ka keletso ntate re he bathong ha re ke re shebe nthona mo mamedi mo ngangwa ra tswa ke mametse radio o mametse se ya le moya e re nke e wa o qetela o moyeng o Lesedi FM dumela hi ke a phela mme wa ka Hamna ke mona mothala ntse ke bona ka re ntena na ke scan di company tse di HR cause once it shot ka me di ke me tsiri o tlo ka ga memo kwana o na le bana le ntate ha le tselo bana ba tse di nnete ba go holo 90% batho ba sokola le thusa ka nile batho ba sokola Ibone ka botsotsi bona ka hora di HR ka mo o nana HR nyadisa motho a sa shwele ba tsama itse o re o le motsadi wa gae ka tsona le bana le yena o ta tsama botana gona go tla botana ba le tsolo o tlo jalo ntse di tsena na ke botsotsi bo tsamile bo shebisitse hantle o me gaitsedi ka botshabelo re botsotsi bona tshwantse bo shejwa re ba ya ba romela batho re o belela di HR tsena hobane ha motho a sa hlokaetse ke mo fere ke a leboa ngwaneso ka botshabelo ka mo ke a leboa ya hle o jwale wa ntlha di fixa e re ke nke mo mamedi mong hape mo mamedi dumela
Ntate Thuso, ne ke kopa thuso ke moithuti wa college ya Tosa ya sana go ngola supplementary ka February. Ya di so ke di result le ntseng. Ka utlwa motjha ntho Kagiso sheba motjha yona a leng nomorong ya bobedi eno o re o ka tosa o go utlwe taba ya ke a leboa mo nke mo ke he bontate he la mbomme la ntwena e tla re bakela mathata ena ntwena e tla baka mathata ha re ke re sebeng